nongeye kubasuhuza mbifuriza kugubwa neza mwe mukomeje gukurikira inyunguramagambo official. Nitwa Kayumba Abdallah cyo kubagezaho amakuru y'incamake mu Kinyarwanda. Perezida Kagame yavuze ko ifungwa ry'insengero rimaze iminsi rigarukwaho ridakwiye kuzambura impaka kuko iki kibazo cyaganiriweho kenshi, kandi ko amatorero y'inzaduka akomeje kuvuka ku bwinshi, harimo atanga inyigisho ziyobya abantu zikwiye kwitonderwa. Muri aya masaha abakristo baturutse imihanda yose bateraniye Kibeho ku ngoro ya Bikira Mariya, biteganyijwe ko baza kwizihiza umunsi mukuru w'ijyanwa mu ijuru rya Bikira Mariya uzwi nka Somisiyo. Biteganyijwe ko abakristo barenga 60,000 aribo baza kwizihiza uyu munsi aho Kibeho. Abasirikari 100 bo mu itsinda rishinzwe imyitwarire mu ngabo z'u Rwanda Military Police barangije imyitozo yihariye, bamazemo amezi 6 batozwa ku bufatanye bwa RDF n'ingabo za Qatar, ariyo kurinda abanyacyubahiro no kurwanya iterabwoba. Imyitozo yasojwe kuri uyu wa gatatu tariki ya 14 Kanama 2024 yaberaga mu ishuri rya gisirikare rya Gako, yibanze ku kurwanya iterabwoba, kurinda abanyacyubahiro ndetse no gushishoza no guhosha imyigaragambyo n'imvururu. Iyindi nkuru iravuga ko bamwe mu baturage bo mu kagari Kanyanzoga mu murenge wa Cyanika mu karere ka Nyamagabe baravuga ko insoresore zikora mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro zibarembeje, zibakorera urugomo, zishoramo iyo zimaze guhaga inzoga zigura amafaranga ngo ziba zamaze gukorera muri ibyo birombe. Naho imodoka yari itwaye abafana b'ikipe y'ingabo z'u Rwanda PRFC berekeza muri Tanzania gushyigikira ikipe yabo mu mikino nyafurika CAF Champions League yakoze impanuka ikomeye. N'impanuka yabaye mu rukerera rw'ijoro rishyira kuri uyu wa kane tariki ya 15 Kanama 2024 ubwo imodoka yari itwaye aba bakunzi ba PRFC yagize inyagasambu ikora impanuka yinjira mu karere ka Rwamagana. Abanyamurenge barokotse ubwicanyi bw'igatumba mu Burundi bwahitanye inzirakarengane 166 bakomeje gusaba ko bahabwa ubutabera batahwemye gusaba mu myaka 20 ishize. Baravuga ko nibakomeza kubwimwa baziyamaza inkiko mpuzamahanga. Hari tariki ya 13 Kanama 2004 nubwo nijoro inkambi yo mu Gatumba mu Burundi yagabwagaho ibitero bya gisirikare byica impunzi z'abanyamurenge 166 bari bayicumbikiwemo. Amakuru aturuka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, murumva ko twamaze kwerekeza hanze, aravuga ko hongeye kubura imirwano hagati y'ingabo za leta ya FARDC na M23. Izi mpande zombi zaraye zihondaguranye ku gicamunsi cyo kuri uyu wa gatatu tariki ya 14 2024 muri uku kwa munani. Imirwano yabereye mu gace ka Kisharo gaherereye muri groupement ya Binza muri teritwari ya Rucuru mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Nyuma yo kwitabira uwo muhango w'irahira rya mugenzi we w'u Rwanda Paul Kagame i Kigali, perezida wa Mozambique Filipe Nyusi yashimye uburyo ingabo z'u Rwanda zishyigikira iza Mozambique mu kurwanya iterabwoba muri Cabo Delgado. Nyuma y'umunsi umwe avuye i Kigali, perezida Filipe Nyusi yatangarije itangazamakuru avuga ko byari ngombwa kuba i Kigali mu bihe byiza no mu bibi, inshuti zihora ziterana. Naho ku kibuga cy'indege cya Cologne i Bonn mu Budage yatangaje ko muri iki gitondo kuri uyu wa kane cyahagaritse by'agateganyo ibikorwa nyuma y'uko cyinjiriwe n'abantu batabyemerewe. Iki kibuga cy'indege ni kimwe mu bibuga by'indege biba bihuze cyane kubera abagenzi benshi babikoresha, nk'uko iyi nkuru dukesha Deutsche Welle ivuga. Muri iki cyumweru Next Generation cyangwa se Generation Z cyangwa igisekuru cya nyuma yaharanira kurinda iyangizwa ry'ikirere bari bateguje ko bazagira imyigaragambyo ku bibuga by'indege byo mu Budage. Dusoreze kuri iyi nkuru ivuga ko indege za gisirikare za Israel zagabye igitero mu mujyi wa Hamadi mu gihe ibisasu bya rutura byaturikiye inyubako zo guturamo muri Khan Yunis mu majyepfo y'akarere ka Gaza, nyuma y'abantu benshi baguye mu bitero byagabwe ku butaka bwa Palestine mu masaha 28 ashize. Amerika na Israel byohereje intumwa muri Qatar mu biganiro byo guhagarika imirwano bigomba gutangira nyuma y'uyu munsi, mu gihe Hamas yabwiye abonzi ko yiteguye guhura nabo nyuma y'ibiganiro kugira ngo hamenyekanye niba hari igisubizo gikomeye cyatanzwe na Israel ku byifuzo byo guhagarika imirwano. Uretse ko Hamas yo yavuze ko itazabyitabira nta n'intumwa izohereza. Nasubikiye amakuru nabagezagaho. Komeza gukurikira inyunguramagambo official, kandi like, share ndetse na comment kugira ngo byose bijye bikugeraho. Nitwa Kayumba Abdallah, Imana ibarinde.